Wonke umuntu obona ngazuthi umelene nawe akuyena umuntu osuke emelene nawe, kodwa usathane noma amadimoni asebenzisa umuntu ukuthi amelane nawe. In fact abamelani nawe abantu, kodwa bamelana nento uNkulunkulu ayibekile kuwena. Akuliwa nawe, kodwa kuliwa nento engaphakathi kuwena. Musa wena ukukhathazeka ngabantu abalwa nawe, ukhona uNkulunkulu ozoyilwela into yakhe ayifake ngaphakathi kuwena, because usathane ulwa nento ekuwena kodwa esebenzisa umuntu. Musa ukuzonda umuntu ngokuthi uyakuthuka, Musa ukuzonda umuntu ngokuthi uyakuhleba, Musa ukuzonda umuntu ngokuthi ukhuluma kabi ngegama lakho. Uma benithuka bekhuluma konke okubi ngani ngenxa yegama lami, hayi ngenxa yegama lenu, kodwa ngenxa yegama lami anojabula nithokoze. Ngamanye amagama, ungalinge ubazonde abantu abakhuluma kabi ngawe, ngoba ibona baphethe impumelelo yakho. uNkulunkulu makakubusise.